Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Ni wa mwanya wacu w'ikiganiro ndetse n'ubusesenguzi butandukanye. Nyemerera twakire MS tumuhe ikaze ndetse atangire n'ikiganiro, ariko ndumva wenda yabanza agasuhuza abadukurikiye kuko bamukumbuye cyane. Abadukurikiye turabamukije cyane, ni Mwizerwa Sharif MS nyine. Yego. Ngira ngo niho byavuye. Numvisha mwarabinyise, ngira ngo niko mwabifashe. Yego. Yes, MS, nyemerera abantu bagukurikiye cyangwa se badukurikiye baba bakeneye kumva update aho zigeze muri Isiraheli, Irani. Ese bihagaze bite, amakuru ameze ate aho bigeze ubu ngubu? Ubwo rero ibintu bya Isiraheli na Irani muri ntambara aho bigeze ubu ngubu, umuntu ajya no kwireba ashatse yanasubirana inyuma akareba aho byatangiriye. Yego. Urabona intambara yenda gutangira. Perezida Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump cyangwa se Donald J Trump uko nyina ngo niko yitwa, ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 2025 yasuye mu bihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati, abisura avuga ko agiye gufasha gukemura amakimbirane. Urumva icyo kintu? Yego. Agiye gufasha gukemura amakimbirane. Mega niyo yari papa y'urugendo rwe. Urumva ngo gukemura amakimbirane yaragiyemo icyo gihe yavugaga ko hari intambara ya Isiraheli na Hamas muri Palestina. Yego. Kandi na Hezbollah nayo yabihijemo ibirimo. Hezbollah n'ubundi iriya Hezbollah yo muri Liban. yo muri Liban. Nagari Katami. Yego. Hezbollah muri Liban. Bakatami bo bari muri Iraq. Niho bagiye muri ngirazo bwa Iraq. Yego. So ubwo rero we yavuze ko yaragiye kubafasha gukemura amakimbirane, ariko abakurikiranira hafi ntabwo twamenye mu gihe ntabwo twamenye ibintu baganiriyemo, ariko amateka n'ibyo babwira, amateka abahisha ibintu byinshi. Nyuma baragiye baraga amakuru atubwira ko nyuma amakuru twaje kuvumbura twavumbuye nuko Perezida Donald Trump yagiye avuga ko agiye kubafasha gukemura amakimbirane, ariko ibyo bihugu byose yasuye byose byo mu Burasirazuba bwo hagati mpaka kujya kuri Misiri, kandi Misiri muri Afrika urabizi. Nubwo berwa mu Burasirazuba bwo hagati. Yarabisuye, ariko agiye gusinyana nabyo amasezerano mu bya gisirikare, nibyo yasabaga gukora. Ariko arangije muri amasezerano ababwira yuko bashaka gutera Irani. Ababwira mu bihugu by'Uburasirazuba bwo hagati barabyanga. Babyanze, Perezida Trump nawe arabyanga, aravuga ati tugomba gutera Irani. Ariko bariya ntago bareba nk'Abayisiraheli cyangwa se Abanyamerika. Abayisiraheli n'Abanyamerika bo barareba iterambere ryo barirebera mu gufata ahandi hantu n'indi mitungo n'iki, bakazayikoresha bakazatera imbere nyine muri ubwo buryo. Yego. Ariko bariya bo Abarabu bo ntago babarira mu ntambara. Bo babona intambara yangizikana ibintu byinshi. Bo babarira mu iterambere, n'abacuruzi. Kandi koko Abarabu kuva na kera bazwiho ubucuruzi cyane. Yego. Gusa bo babara kuvuga se bo ntago babara ngo Irani twayitera tukayitsinda. Ntago ibyo babara. Ubwo barabara bati niyo twayitsinda, iyo nta kintu yabidukozeho, ntacyo yakwangiza mu bucuruzi bwacu cyangwa se mu buzima bwacu. Yego. Bashaka kuba bafite amahoro, banacuruza, bakora business, ni n'abakire cyane. So perezida wa Amerika yarabyanze, arabyanga. Icyo muribuka ko icyo gihe Qatar yamuhaye n'indege, indege imeze neza nka Air Force One, indege perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. Indege bayimuhaye mu rwego rwo kujya imuherekeza, ni indege ikoze neza, irimo uburiri, irimo ibintu byose, nyine nk'indege ya perezida. Noneho Amerika nk'igihugu gikomeye ku isi. Urumva iyo ndege bayimuhaye nka ruswa, nko kugira ngo bamucishe nyine, bamucishemo nyine, ayibare ko yahindura ibitekerezo. Qatar. Hanyuma perezida wa Amerika bagumye kubimubwira, arabyanga. Ageze aho ngaho arabyemera. Amaze kubyemera aragenda. Urumva amaze kugenda, ageze muri Amerika atumizaho, muribuka ko perezida wa Amerika niba wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yakoze ingendo muri Amerika nyinshi yewana na perezida Trump. Yego. Baraganiriye rero, bemeza gutera Irani. Urumva bari babeshye nde? Bari babeshye babandi, nuvuga ngo muri Arabu. Ugiye kureba uruhande rwa Amerika, abantu bose bakorana mu kubabeshya. Twavuze abantu bo muri Venezuela babafashije gufata Maduro, ntago babishyuye. Twavuze pipeline bakoranye na Irani igera muri miliyari 1 na miliyoni 100 z'amadolari, ntago babishyuye, kandi Irani ariyo yabikoze.
urumva Mm. bavuga ko batafashe umwanzi. Noneho rero n'aya masezerano rero iyo ndege babahaye akageraho akabemerera yanze yageze muri Amerika, we na Israel bapanga gutera Irani, barayitera, urumva. Ariko Irani nyine ni gutya intambara yatangiye, murabizi. Israel yarateye, noneho Irani ikora icyo bita Promise 1, urumva, ikora Promise 1. Promise ni byo bitero bya ntuza bya Irani. Yego. Ubu rero Irani Irani na Israel bararwana, ariko mwibuke Perezida Trump, wumva ukuntu bagenda babeshya, urumva. Perezida Trump byahereye muri manda ye ya mbere, urabyibuka, 2018, ubwo yajyaga mu burasirazuba bwo hagati, nanone yagerayo bagasinya amasezerano bita Abraham Accord. Abraham Accord urayazi, amasezerano yasinye n'ibihugu by'uburasirazuba bwo hagati. None bayasinyaniye yuko batazatera Israel, batazabangamira Israel, batazabangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ubundi biriya ntabwo byaranaga na Israel. Ibyo amasezerano yarakozwe, ariko nayo nibyo bamuhaye byose, niyo ndege bamuhaye no kusiga bemereye ngo ntago bazatera Irani, byararenze batera Irani, urumva. Yego. Hanyuma ubu turi ubu hari video yindi yaciye ibintu. Muribuka yuko twavuze kuri video Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, yavuguruzaga indi ya AI arimo kunywa icyayi. Yego. Bo hagagaragara video umuntu yakoresheje mask nyine yerekana ukuntu Netanyahu yarameze, urumva. Igaragara ko nayo yindi bakoresheje bahakana AI, yuko Netanyahu ahari, nayo n'ubundi nayo ari AI. Byose byo byatuzanye, ariko ni AI yahakanye, yavuguruje AI yindi, nayo basanze ari ya AI n'ubundi. Ibyo bakabishingiraho abanyahudi badakozwe nyine badakozwe iriya Leta ya Israel iriho. Nko mu Kinyarwanda twabita wenda nk'ibipinga. Yego. Cyangwa twabita wenda nk'ibigarasha, wenda gusa ko mu Kinyarwanda tubyita nyine mu bijyanye n'intambara no mu bindi bintu nk'ibyo, nk'ibipinga cyangwa se ibigarasha. Yego. Iyo nyine batumva Leta ya Israel. Abo ngabo rero nibo bahaguruka bakiba amafoto n'amavideo, urumva, y'ahantu hagiye haturitswa na Irani. Israel igerageza guhisha, ntabwo ishaka umuntu n'umwe ugaragaza aho Irani yarashe ibyabaye byose. Ibishaka amakuru kuyabika kayahisha mu rwego kubera iki, ni tekinike nabyo ya gisirikare na tactique. Ibyo nakubwiraga byo kudaha umwanzi icyuho, kugira ngo inkuru mbi kuvugaho bica intege abawe bishobora kubaca intege kuri morale, noneho umwanzi bikamuha morale, abawe bikabademoraliza. Nkuko hari utuvideo nagiye mbona ducicikana ku ma Facebook tw'abanya-Irani bashyizeho, ariko n'abanya-Israel ngira ngo badushyizeho, abanya-Irani bari mu bifaru, ukajya ukabona baramurashe aguye hasi, ukabona n'undi baramurashe aguye hasi, nyine ukabona ko abanya-Irani bashize neza. Izo nibyo bikorwa rero kuri za AI n'ibyo makoranabuhanga, cyane ko ako bakontorora turabazi ba nyirayo. Yego. Si ngombwa kubasubiramo, ariko icyagaragaye nuko ku nkuru zirimo kuvuguruza urupfu rwa Netanyahu, Israel yisobanura, bigaragara ko ari AI, bagaragaje ko ari AI yavuguruje AI. So ariko ibyo ntibibuza yuko Israel na Amerika barimo kurasa n'ubundi kuri Irani ku buryo bukomeye. Barashe ahitwa Mehrabad, ikigo cya gisirikare kiri ahantu muri Irani mo hagati. Yego. Bakirashara Kongo kuko bemeze, barakubita kugira ngo ni ikirunga gituritse. Pe ubu nuvuga ngo ikigaragara nuko Irani niba ifite n'ubushobozi bwo kurwana, Amerika nayo ikaba yagira ubushobozi bwo kurwana andi mezi 3. Bashobora kuba bashenye Irani, ariko andi makuru dufite nuko Irani ifite ngo gukomeza umutsi, ari nayo mpamvu yatangiye guca imbaraga zayo nyinshi mu gukontorora kiriya gice cya Hormuz, urumva, muri defense nyine. Yego. Bafite gahunda yo kurwana imyaka 2, ngo mu myaka 2 bakaza basenye Israel neza bayihanaga ikarita y'isi bayirangije. Niyo task bihaye. Nta makuru arimo gucaho, numva ni ibibazo bikomeye, numva ni hasi hejuru, urumva. So bore no kuvuga ngo Irani
iragaragara ivuga yuko izarwana kugeza umwanzi amanitse amaboko. yego. Amerika rero yatangaje ko igiye kohereza ingabo n'ibitanazohereje ingabo zisaga 2500 hariya hafi ku muhora wa Hormuz kugira ngo ize kurinda hariya kuri iriya amato, ngo amato yayo azajya atambuka. Amerika ariko tuvugishije kuri Amerika n'ubundi mu nkuru twakoze mbere twavuze yuko Amerika yahamagaje ibindi bihugu. Yego. Yari yaririye ku Bwongereza, ngo Ubwongereza bwo bugiye gutabara. Prime Minister w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer yaragiye gutabara nyine, ngo nawe azafatanya na Amerika. Amerika iramuga ati mubonye intambara igiye kurangira none nyine bibwiraga kuri hano akantu kari aho ngaho nyine. Mubonye intambara igiye kurangira none mugiye kuza. Akareka ntabwo tubakeneye. Ubu ngubu noneho yatumije ibihugu ibibwira ati mwibuke ko nako mu ntambara y'Ukraine twabafashe, ariko se ntabwo ngiye nibura ntabwo babafashe ko baba bacuruje ahubwo. Mwibuke ko twabafashije kandi Amerika yakopaga intwaro Ukraine, abanyaburayi bakaziha Ukraine. Bababwiye ngo mwibuke ko twabafashije, ngo kandi intambara ya Ukraine muri Ukraine ntago abarusiya cyangwa ntago yari butugereho twe. Kuva ko tugera kuko turi kure cyane. Bigaragara ko bakoze ubwitange atari ukwirenge. Baritanze. Ako kantu yavuze kagaragaje yuko Amerika imerewe nabi nayo. Ikindi gikomeye kuri wave ya 50, ubu turi kuri wave ya 55 ya Iran. Wave ya 55 ubwo nukuvuga ngo igitero bateye abanya-Iran batera muri Israel. Wave ya 55 barimo barakora ibintu bikomeye cyane kubera yuko Iran irimo irohereza misile nyinshi icyarimwe. Urumva? None misile zaza ubu mu gihugu hose muri Israel, ubwo ni Tel Aviv, ni Haifa. Urumva? Haifa hararashwe cyane na Tel Aviv na ntuza na ubwo ni muri za Negev, ni ntuza ni Yerusalemu. Urumva? Aho ngaho. Noneho Iran kuri bavuye 55 yohereje misile nyinshi cyane. Noneho izohereje noneho kumbi inyinshi za ibicupuri na none. Tekinike y'ibicupuri irimo irakora birenze. Bakohereza icyo bita ibaze tad amafaranga igura. Mu magambo arambuye ni high, yitwa terminal high altitude defense. Ubwo nyine ni ubwo bwirinzi bukire bukomeye cyane bwa Amerika. Bakabwohereza bukagenda bugahura n'igicupuri bugaturika bukagendera ubusa, hakaza izindi misile za Iran ziza noneho zanyazo ziza inyuma zikaza nubwo bwirinzi bundi bohereje nabwo bukayikwepa. Ese Golden Dome kwitaboneka ngo hafi Golden Dome yagiye he? Babanza wenda nawe bayibikiye wenda wenda ntabwo intambara yanjye ku rundi rwego ntabamenya b'intambara. Burya intambara igiye ntabwo batangira wimarira, ishobora kwimarira ariko usanga umwanzi ukoresha gake ingufu ze arakurangije. Basanga wenda babikoresha mu buryo bwo kwizigama ntawamenya, cyangwa se bikaba nabyo ari igihuha nka ya zone 54 muri Amerika. Yego. Yo muri ntuza yo mu butayu bwa harya mu butayu bwa buye. Urumva tuzaba tuyivugaho muri Nevada. Nevada. Ubwo rero no kuvuga ngo iyo wave ya 55 ya Iran yakoze amabara, yashukenya ahantu henshi, irahasenya, ibyerekamwe n'abayahudi babandi twakwita ibipinga nyine batumvira leta ya Israel iriho, berekana ibisasu biza. Urumva? Bimwe bigacika ubwirinzi bwabwirinzi nabwo urumva ubwo bujye kabiri. Urumva ibisasu biraje ukubise interception ibicupuri. Yego. Noneho n'intuza yaboneka n'ibisasu bizima bikaza bigacika ubwirinzi bigakwepa, bikagera bikarasa ku ntego nabwo bwirinzi ngo bukaburangiritse. Nako bwagaruka iyo bwagiye bwagiye ubuhombye inkubirane, ubuhombye inshuro kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane. So ubwo rero nuko bimeze muri Iran no muri Iraq no muri Israel na Amerika. Ariko ikigaragara barimo barasenya na kweli. Hanyuma buriya perezida wa Amerika ntabwo ugeze ashaka, buriya Iran na Amerika baravuganaga. Urumva? Yego. Amerika bwo tugiye kurasa hanaha muramenye ntimuzashira intambara ku rundi rwego. Ariko ubu ngo yajyanye muri Israel biba ngombwa yuko buriya Amerika ngo yashakaga ko barasa ku ngufu za
Za nucleaire. za Iran za nucleaire wenda cyangwa se ku ngufu z'ibitoro. Yego. Ibyo byose ntabwo bashaka ko babirasaho nyine ku ngufu zose bakoresha. Ubwo ni ukuvuga ngo Israel iti birengaho iti birasaho. Ibintu ashaka gukora ibyo ari keneye mu ntambara ntago ari byo Israel yari ikeneye kandi bafatanyije. Yego. Byabaye ngombwa ko Amerika nayo ijya mu mujyi wa Israel, ariko muri uwo mujyi wa Israel yagiyemo ntabwo yashakaga yuko barasakuriza ngufu nyine za Iran. Israel irashe ku ngufu za Iran, na Iran nayo itirasa ku ngufu za Israel, ndetse itirasa no ku ngufu zo bihugu byose by'ikiza Amerika. Rero Amerika yangaga intambara igiye ku rundi rwego gutyo, ariyo ntambara turimo ubu ngubu turimo kureba none ahangaha. Abadukurikiye rero hazaca uwambaye. Iran barimo bararahira, ndabona buri kanya bavuga bati umwanzi arimo aratsindwa, none arimo arakoresha AI, bati Netanyahu yarapfuye baramurashe. Minisitiri wa Israel ngo AI barimo barakoresha AI kugira ngo bagaragaje Prime Minister wa Israel barimo gutanga interview, ariko iyo interview ikaba ari AI. Batanze muri bwisobanuro nyine barimo kunywa agacyayi cy'abayobozi, agakawa k'abayobozi nako basanze nayo kandi yari yije gusubiza yindi intoki esheshatu. Yego. Nayo byagaragaye yuko nayo ari AI. Birakomeye cyane cyane pe. Abo babyerekaniye abo ngabo nyine barwanya leta yabo. So birakomeye rero, ubwo no gukomeza twasaba Imana ko intambara zahagarara. Hari video nabonye ya Papa Leo wa 14 uriya mupapa uriho, avuga ngo mwihangane mwe gukomeza gukoresha izina ry'Imana muri kwica abantu. Ukuvuga ngo ejo Papa Leo mu gitambo cya misa yasomye ni Leo wa 6 barya wa 14. Bura nibyo cyane z'abapapa cyane, akumva intare wa 6. Ni Papa Leo inuvuga ngo yatanze kurikirana ibyo bintu. Papa Leo ako nabo bakunda kuba bacecetse ukuntu, kandi ubupapa nsigaye mbona ngo byagiye bihinduka ukuntu, niyo mpamvu byagiye bica abantu n'igi kubikurikira, ntabwo bikirisereye cyane, nta mbaraga bagifite nabo. Nibo Ubukristo butemewe se ubwo nabo bazagira ngo barwane intambara ya Kristo, barwane n'Abayahudi. Yenda Islam n'ineshwa n'ibishoboka n'simbizi. Kuko ejo bundi Minisitiri w'Intebe yavuze ku kibazo abasilamu. So ubwo no kuvuga ngo Papa Leo mu gitambo cya misa yakoze ejo yatambukije ubutumwa ngo bw'amahoro. Turaza kureba kuko niba rw'amahoro, urumva avuga asaba yuko abarimo kurwana leta zunze Amerika na Israel bateje intambara kuri Iran, abarwana bahagarika intambara kugira ngo abaturage bagire amahoro, bagire ubuzima bwiza, batekane, nyine babeho neza. Yego. Ibyo rero yabitangaje avuga yuko bishoboka yuko abarwana bajya mu biganiro bakaganira. Ese biraba? Ubwo si ibyo biganiro tuvugishije ukuri, niba Iran irimo ivuga ati impamvu itajya mu biganiro ari uko inshuro zose bagiye mu biganiro babarasha bari mu biganiro, ari mu ntambara zose bagiye bakora, ndetse n'amasezerano bagiye bajyamo Amerika yagiye yikuramo. Urumva Iran ibyo ivuga nibyo Papa avuga, ngo Papa atari ku ruhande rwa Amerika ishaka ibiganiro nayo kugira ngo yongere bibagahenge nka ko muri ya ntambara. Iran ivuga ati twakoze intambara y'iminsi 12, mudusaba ko tuyihagarika, ntabwo twasabye kwihagarara. Urumva uruhande rwemerewe nabi n'urwasabye abashaka tujyana n'Abanya-Iran. Noneho babikoze barabyemera ati bivamo gutegura kudutera ku bushyashya, tugiye no mu biganiro nabwo twanemeye ko twanaha n'Uburusiya bwashatse bwavuze ko bwanemera Iran yemeye ko yabiha n'Uburusiya cyangwa se ikabidirutinga ikabimena nk'amazi nyine bikagabanya ubusharire bya nucleaire nyine bya Iran. Ibyo ngibyo rero byose Iran ivuga yuko ariyo mpamvu itaganira. Urumva Papa nawe atameze nk'intase nawe yabariye abantu. So urugana imwe bijyanye na uko bizagenda kose, kubera ko nabonye igihe Amerika yari yavuze intambara ishobora kumara yari iminsi 3, ubundi cyumweru, ubundi ibyumweru 2, none ibyo byose byararangiye. Rero intambara ishobora kugera ku rundi rwego tutigeze dutekereza ko yageraho. Iran iravuga ko itarakoresha n'ubushobozi bwayo, iravuga ko itarakoresha n'ibintu by'ibisasu byayo bishyashya, iravuga ko itaragira ku bintu byayo bikomeye ngo bikoresha.
ya reka rero nyemerere wenda duhinira hanyuma aha. na Israel na Amerika bakavuga ati tuzasenya Iran. Yego Iran nakavuga ati mu myaka 2 tuzarwana. yego Israel tuza kuyisenya neza ibintu bya Amerika byaravuye mu burasirazuba bwo hagati. Iran ikavuga iti turashaka ko umwanzi Amerika amaboko, Amerika ikava mu burasirazuba bwo hagati gasubira iwabo, hanyuma Israel iyo ntago bashaka ngo n'ibiganiro niyo byanabaho, ntago Israel bayishaka mu biganiro rwose.